Rangsana Sarpo Film Award 2019 की PGR के पचता Difugari ke denga hororong lo charla song num Citizenship Amendment Bill 2016 na pothak kachisong. Langpi Dehangi Rural Bank Chokomar Ningkan Thom Cabinet Cap Aphi Pension Kelong Bank Chokomar Atum Chairman Aphan Kachuro. Kardom Adaba Birtalong Penili Wilburn Kropi non Birtang Ton Pen Archek Tha Karbiang Long Autonomous Council ke Parlo Jutang Asai Campaign Thang Crazy Di Arboretum Cum Craft Center along Rangsana Sarpo Film Award 2019 Pajir Ponpo Laso Alam Jutang Asai Kamayem Rup Singh Taron Mesi Perang Ke Ham Phang Phan Thansi Pachini Karbiang Long Autonomous Council ke Parlo Jutang Asai Campaign Ningkan Suri Hinira Kebaning Campaign Kipang Cheng Rangsana Sarpo Film Award Pining Ner Kebang Deng Anong Differong Supia Dung Head Kedo Arboretum Cum Craft Center along Kipi Ponjia Phan Sikdang Pon Bomlo Rangsana Sarpo Film Award Kipi Jalam Thang Troksi Arni Jutang Asai Kamayem Rup Singh Teron Pen Pachetaksi Ningkan Suri Hinira Krener Kebaning Kana Parman Laso Anong Di Pajir Ponpo Arahi Along Doklongang Bong Kipadoji Rangsana Sarpo Anong Along Haimu Lekha Hini Pencheng Long Asonason Alam Arjan Chipatidun Nong Ekiron Amai Pialong Kachiparjan Kithek Abang Pubang Pilapen Kapre Kapadeng Along Kachipatia Tumapan Nong E Pajirji Jutang Asai Kema Deputy Secretary Nirupama Timung Pilapen Deputy Director Hemari Tok Biatum Perangkia Mai Long Chetongdun Perangkia Mai Yema Circular Long Sipado Na tum chini ge Rangsana Sarpo ke ji tum karbi tum aku timo lo lun timo jo ta deng kero ka do ri ti peteng thana ba ta si la so anong e pen si tum panong si karbi ngong angbong ada ko bi nang lok ri ba de tum lun ba de ko tum peteng nai ko bi mi tum angbong ko ta alun ko bo chi pen ke theng nai lam jo parjan polita lamadan takete nai ke menai asin nikan siang bong ni tum kang wai tum apa do da kang wai panang bong si dari krisia bangkai ladak di tum kang wai teng pen adat peklang pon po masih nikan siang bong dun badem ke nai ma bahkan badem ke nai ma obi mi tum bong jo parjan ke nai ma lum ke nai ma song bong si dun kan ke menai ang bong badem tum Rangsana Sarpo amen pen si tum nang tum pipon bot pen penita song si tum pipon mati cesik lo asa sonia bagai ele tum Karbiang Autonomous Council CM kai purang ro hasi abisar po pan churang lo tandang lo kai tum dak Karbiang Chairman Deputy Chairman EMMDC tum anta ni tum tang tum macho pa po asila dak paran kajar department pen ni tum ada ningkan siang bong na kai bang dei kuling ka council lo dak ini tum tek pon dulong po je Pelingkan itu mengkong, anoi pipot. Kemenai lun berikan beri komasi itu kelongpon mah. Sabang bang mitong bang jopajan masih kemenai mereka tengai mah. Mereka ketok kelam atau muka ketok kemenai ketengai mah. Ramadan kasonsip yang kemenai tengai mah itu tarik krisi yang sampai sopan apa. Pasti ni pun po karena itu baru itu tong sar pen itu tidak longpon mati longpon ini kota. Masih kapreng alam ke belok ke Ani abang song na so sayang deng wi posisi ke na tu man nanti tong sini pun data nampak tinggal orang pangdang. Lo Charlie Song KSA DSU RNSU lapen penaan hampang song tum Citizenship Amendment Bill 2016 aputak chi song si thang troksi ani difugari ki dinga horalong kasi song amo chepaklang. Citizenship Amendment Bill 2016 na merok Karbiang Long along rachiteran bom si theklong. Citizenship Amendment Bill 2016 nang ni lapen pabinang jeep walang pen thang troksi ani difugari ki ding ahor mati. Tuin ahor along kontai siajak chi song pong. Kasi song along plang along Karbiang Charlia song amai husinan rong har. Citizenship Amendment Bill 2016 na puthak lingki pong alam thi chepaklang. Josi ami aziat difu স্টেশনত গ্ৰহণ কৰিছো আমি এই প্ৰতিবাদী থলীৰ পৰা কেউটা জাতীয় সংগঠন তথা ৰাজনৈতিক সংগঠনে এটা দাবী জনাইছো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক যে অসমত যি
অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী ৰক্ষণবেক্ষণ দিবৰ বিচৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব আমি দাবী জনাইছো। We have fought together against the British. এটা আৰ্টিকল 368 মতে এটা যেটো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটো অ্যামেন্ডমেন্ট কৰিলে যি এটো আমাৰ সিটিজেনশিপ আছে এটো গুটি চেঞ্জ কৰি দিব। আমি ইলিগেল মিন্স ইলিগেল হয় বাংলাদেশে তাতে হিন্দু হ'ব পাৰে খ্ৰীষ্টিয়ান হ'ব পাৰে এনি কাইন্ড অফ ৰিলিজন হ'ব পাৰে বাট ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্ট মিন্স ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্টস গতিকে আমি আগৰ পৰা আমি বিৰোধিতা কৰি আহিছে। আজি আমি 17টা সংগঠনৰ লগত আজি পলিটিক্যাল অৰ্গানাইজেশ্যন আৰু নন পলিটিক্যাল অৰ্গানাইজেশ্যন সকলো মিলি the whole citizen of Assam and the whole citizens of Northeast is protesting against this very citizenship amendment bill and the government has to respond. Thom kebra ner kebaning kana phi langpi dehangi rural bank abari masai phula penchoko maratum pension kilong alampen thang troxiani difu LDRB hempia long LDRB mai phua phan kachuro mai pado langpi dehangi rural bank mai phua phan kachuro mai langpi dehangi rural bank retired officer employee association pensi pado Karbi Anglong la penti mahasau arada parman pharo krisir kebra chokner kebra hinia ningkan pen inglong hinia arada phan dhin chokam ke paching thura mokang thur LDRB barim sai phula penchoko maraphan tuning ningkan jangmia chiklo pen pension pipon loksi chairman debajoti datta pen phera kya phan si than pachini lada kachini jia phanch than ni Karbi Anglong la penti mahasau along pangrong pen LDRB phokebra nerkeba branch do Namalam sopor phan bir tamoing ta paniksena Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, Class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society.
Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasenang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo pipu that biar talong wangthulo. Karbi Anglong along Region Semet pen Hojai District adoi hoi kedai langkai jana hawaralong. Nang kebi ongdung Bangladesh khaya tumapan ketharli mat eviction asai kedeng Japan. Thang ni phai trok siarni. Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Building Conference Hall along. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram rong hang pen mai ki pa biarta. Kadnis asahem along biarta nang pale. Langkai jana hawaralong adat kaprek pen nang kebe ongdung Bangladesia khaya tumapan propjin pen ke tharlejia puthak Karbi Anglong Autonomous Council New Secretariat Building Conference Hall along chingwai pontanglo arsik jit pen kachingwai amai along Karbi Anglong Autonomous Council EM atum Mongol Singh Timung Prodip Rongpi Horen Singh Be Omar Singh Tiso Jagat Singh Inti Mudhurja Dhekial Khukon MSc Richard Togbi MOS Implementation OSD Elvin Teron Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mahananda Hazarika Karbi Anglong Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikya, Karbi Anglong Superintendent of Police Gaurav Upadhyay Anparta, Guwahati Pen Assistant Director of Survey Kitubon Konwar, CO Lanka Revenue Champak Datta, Lanka Revenue Circle Pen Binod Saikya, DFO ARO Pen Chenglok Ongdung ke Theke Dingatung Chetongdun. বিঘা তেওঁলোকৰ মানে একদম মছজিদ বনাইছে দোকান বনাইছে তেওঁলোকৰ ঘৰ বনাইছে আৰু তেওঁলোকৰ খেতি কৰিছে এইটো আমি ইয়াত 1600 ফোর্স দিয়া হলো সব গোটেইখিনি ৰেডি কৰা হৈছে আমি ইলেকশন কৰিম বুলি এই কাজা কৈছে ইলিগেল বাংলাদেশী মুসলিম বিলাকৰ কিয় ইয়াত আমাৰ মাটি বিলাকৰ কপাই কৰিছে Karbi Anglong ang kangalong tabang bang at dimalong ason kijut kelang hin kang turjia panpura. Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen kidam tangarni EM lun sing teron apan kipalang chari ang hoi pek ponlo. Laso teng pen thang ni phai trok arni kicheng sia phong number 21 Borjan constituency ang kang kedu langbu kwalang sunalong kilang chari dam padu. Lapen la sohu jakria song NGO tumpen chirap chetu dunsi tebok terai ke dora tumpen pen isi cherok to mai tapaman pon Karbi Anglong Autonomous Council EM lun sing teron tourism asai kam kilang chari ang hoi deng det pen ge cheng sia phong lang bu kwa lang sun kilang chari damalong man kedo Karbi Anglong Autonomous Council Chairman long kitimung la chetong dun Lapen Borjan constituency VDC Chairman Chris Rongphar Karbi Anglong Autonomous Council Bong Department ISO Rongsar Samson Ingti lapen jakria song NGO amai phu Augustine timung lapen area sang ho tum chetong Maya long Karbi Anglong Autonomous Council EM lung sing teron pen lam thike jai pon ke Karbi Anglong ang kang pen an kijoy kilang adim tu lahaya long mesen kijoy kilang abar sai ke pa mesen Japan siding pon po la solong rong orat tu mesen kilang cari duna kinang sot kidam tangar ni kang thilang solam ki ason ki kavede Japan than paritika anparta tebok tera orat tum ladak ason chojor chalang dun pen mithang kering Japan ali chilong un Athe bang ade da long sitame tourism pen pen an kaching thodo lason sitak ke do Karbi Anglong orat tum sitame ching thodu no nang pen paprang dun nang pala phai hu kachitong no rat tum phat than pachini teka Birta bang gela pans kang ton paniklo dumi thangme kurwang thu